آمده میوان من هیا حنفی تورانکو بردفک پارتیا ولات پارێزên کوردستانê برزف dema baş be spas hûn mêvanê Rûdawê ev seredan di demeke hestyar de çêbûye lê encamên wê weke berê zû nehatiye ragihandin bi nerîna we sedem çi ne? Niha sedem ez bawerim tiştê ku tên axaftin dibin di pişt deriyan da, di pişt dîwaran da ew ê di navbera Demê û PKK û hin aliyên dinê jî ku hevin bi wan re wê bê axaftin ew ê hê encama wî ji me ra zelal bibe eviyan bi serê xwe pirsgirêkek mezin e yanî tiştê ku ji bo qedera miletê Kurd li Bakurê Kurdistanê tên axaftin heta ev em bêjin mesele li Başûr û Rojavayê Kurdistanê jî gelek tesîrê mezin dike. Evana bi vî awayî di pişt dîwaran da, di pişt deriyan da divê ku nê axaftin. Vekirî li qarşî miletê Kurd bi şeffafî gere bê xeberdan ku Kurd çi dixwazin çi dikin. Ca hûn texmîn dikin ku gotinên Öcalan zêdetir derbarî çi bin? Ez bawerim ku gotinê Öcalan tiştê ku Baxçelî û dewlet jê dixwaze wê di derbarê wan dabin. Dewlet û Baxçelî dixwaze ku PKK xwe fesix bike. Ew ê bibe neve em wî nizanin ez nikarim tiştekî bêjim. Lê belê di derheq Rojavayê Kurdistanê da dixwazin hin gavan bavêjin çi bikin YPG xuradestî Şamê bike û dev ji rêveberiyê berde û Kurd negîjin tim mafê xwe em bêjin însanî û bingehîn. Mesela wana bi rastî hedefa wanî yekem li Bakurê Kurdistanê pirsa Kurd bifetsînin bînin têkin azadiya Öcalan û hin hepsiyan. Em wek partî em jî dixwazin ku hepsiyên zîndaniyên ku li Bakurê Kurdistanê bi hezaran di zîndanan dane ên siyasî bên berdan ku têda Öcalan û birêz Selahattin Demirtaş jî têda ye em dixwazin ku ew bên berdan lê belê pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê ne ew pirse ku Öcalan derkeve derve ya di malê da bê em bêjin desteserkirin nîne. Pirsa Kurd, pirsa miletê Kurd e. Pirsa miletê Kurdî bi sedan sala ya ba di sed sale ku miletê Kurd ji bo ku bigîje mafê xwe bingehîn li her çarperçeyên Kurdistanê di nav tekoşînek bê hempa ye. Tu dibêjî Öcalan wê heman miletê Kurd baş e daxwaziyên yên dewletê û Baxçelî bibêje. Bi nerîna te Dem Partî û Qendîl wê guhdariya Öcalan bike? Yani mümkün e ku hinek bikin hinek nekin. Mümkün e ku tev jî bikin. Mer bi nizane. Yani di navbera wan da, di navbera PKK da, di navbera wan serkirdeyên PKK da ki bi Kurda dikşîne merv wî jî nizane. Yani merv lê nêre ku hinek jê weka ku ber bi Îranê dabûn, Îran jî ema bêje têk çû. Ji ber wî merv nizane vêga bê ew bi xwe jî wek partî jî di rewşek hesas da ez bawerim derbas dibin. Yani wê çi bikin? İran çû روسيا بريس حنيفي لقال من بمينا ما بحثا باشا ما بحثا نافاروكا جيفيني كريا شخو دام بارتي دوه قوتبو او ايرو نافاروكا جيفيني اشكرا بكن نها سري سوريا اوندر و پروين بولدان درباري نافاروكا جيفيني دا داخوياني اك بلاف کرنا ازي ببيجم جتو تماشاوانا رو بشرجي ازي وگرم جمتا سري سوريا اوندر و پروين بولدان دو داخوياني دا درباري هفديتنا لقال اوجلان دبيجا ما دبستو هشت
تشکیل کانونا 2024 لگل اوجلان هفدیتنه که برفره انجام دایه تندرستیا اوجلان گلکی باش بویه مورالاویجی گلکی بلند بویه جبو دیتنا چاره سریه که ماینده جبو پرسا کرد گلک نرخاندنین گرنگ کرنه اوجلان درباره روشهلاتا ناوین و ترکیه دجی او پیشاتن کو چید بن همو نرخاندن لسر کرنه گوتیه کو لهمبری همو سیناریوین کو لپیشاروژ تارینه پیشنیازین ویج بو چارەسەریە هەنە بگشتی ئۆجەلان دهێڤدیتنا خوا یالگەل شاندا دەم پارتیێدا گوتیە کو ji bo دووبارە بە هێزکردنا براتیا کورد و تورکان بە قاسی کو ev yek birpirsiyatiyeke ji bo hemû gelan karekî çarenivîssaz e û karekî bilez e acil e divê zû bê bicîkirin herwiha ji bo serkeftina vê pêvajoyê پێویستە هەموو دەوروبەرێ سیاسیە تورکێ دەست ژە حساب و کتابێ خۆیە دەم کورت و تەنگ بەردن و پێویستە دەست پێشخەریەکێ بدن سەر ملێخوا و زێدەتر کارێکی ئاواکەر و پۆزیتیڤ و ئەرێنی بڕێبە ببن و بمەشینن و یەک ژ زەمینیان هەری بەهێزیەvەیەکێ پەرلەمانە تورکیەیە هەروەها ئۆجەلان دەربارەی سووریا و غەزا و دەربارەی بویەرên کۆلوان ناوچەیە تێنە ژیانکردن گوتیە کو ئەv پرزگرێکا کو بە دەستوەردانە دەرڤە وەکە پەنجەشێرێکە وەکە سەرەتانێکێ لێ هاتیە و ji bo çareserkirina wan jî pêwîst e ku karekî baş bê kirin û êdî çareseriya van pirzgirêkan kareke ku nabe bê li paşxistin pêwîst e bi ciddiyeteke mezin û bi awayekî bi hevegirêdayî karek bê birêvebirin û aliyê opozisyonê jî pêwîst e ku pêşniyazê xwe pêşkêş bikirin û pêşniyazên wan jî wê hêja bin. Öcalan duê hevdîtinê de gotiye jî ku ev nerîna ku Brêz Bexçelî û Brêz Erdogan û hêzê didinê ew hêzên ku hêzin didin wê û pêş dixin ew jî di warê erênî de amade ye piştevaniyê lê bike û xwedî wê biryardayînê me weke ku Öcalan di hevdîtinê de gotiye herwiha eşkere jî kiriye ev şanda Dem Partiye wê helwesta Öcalan ji raya giştî re û ji derdorê siyasî re jî parve bike û di van çarçoveya de ew amade ye pêngavên erênî bavêje û bangewaziya xwe bike. Öcalan gotiye ew amade ye pêngavên erênî bavêjin û bangewaziyê bike. Gotiye jî ev hemû hewlên me wê vî welatî bigihîne astekî pêşdetir û di heman demê de ji bona veguhertinên demokratîk wê weke reşnivîsekê be wê gelekî hêja be jî weke ku Öcalan duê hevdîtinê de gotiye li gel şanda Dem Partiyê. Di dawiya peyama xwe de gotiye niha serdem serdema wê yekê ye ku ji bo Tirkiye ji bo navçeyê bibe serdema demokrasî û biratiyê ev navaroka hevdîtina Sirî Süreyya Önder û Perwîn Buldan li gel Abdullah Öcalan li İmrayê ku nû hatiye belavkirin û pişt re bi berfirehî em ê li gel we parve bikin evê civînê û navaroka wê ez vedgerim cem mêvanê xwe Birêz Henîfî Toran min beşek navaroka wê civînê got tu vê peyamê çawa dibînî Niha behsa tenduristiya Birêz Öcalan dikin ez kêfxweşim ku tenduristiya wî baş e nirxandina rojhelata navîn û Öcalan bi serê xwe li nava çar dîwaran da ku dimîne bike bi rastî ev ya pirsgirêkek mezin e. Yani Öcalan bi serê xwe ew ê çi qas dikaribe em bêjin tiştên rast tiştên ku realîte li holêye wana bivîne çi qas misadeyê wî jî dikin meriv wî jî nizane behsa biratiya Kurd û Tirka dikin bi rastî em wexta ku biratiya Tirk û Kurd û Tirka dinêrin çi dikeve bîra me zanin nalîn xan
عفرین دکه بیرامه زیتون دکبن بیرامه دار زیتونات دکه بیرامه اوانات دکبن بیرامه جبروی باوریا ما ببراتیا کردا و ترکا کردا و عربا نای ام دخوازن بوان را وک جیران باش تف بگرن به هفرا بجین لیبله او ایدنه تشتین که او بزور دستیل مدانه قبول کرن اموی وک براتی نویجن ام بیجن ام بگاوه مجبورن بوی آوائی بوان را بجین او تشتکی دنه ام بیجن لباشور کردستانه جسدی نزار نوتو چند کردا گوتن ام سرخابون دخوازن لی نکارن ویگا مجبورن بوی آوائی بجین بوی آوائی جیاندن نکو اراده ملت کرد هر چار پرچه کردستان جی نه اوه پرسا کرد کل پارلمنتوی جیه و پارلمنتوی از وی جی خطری دوینم لپارلمنتوی جسدی 6 هفته غارانتی ترکن پارلمنتر ترکن او پارلمنتر ترک اوه چقاس به وجدان تر بگرن او سدیسیه که کردن جی بلکه از تشکی زیده جی دوی ما رجای کرده زیده دکم او ایکو کردن جی هنک جوانش خو هوالبند دولتنه هوالبند دستلاتدارا ترکیه نه هوالبند وان پارتیین ترکیه‌ای نه جبروی مرمنی کاره اگر مثلا کرد به دستوردانا در و دست پی نکریه دوی کو دولتا ترک جی کردارا بیجه جی خورا ام بیجن شاندکی چیکن شاندک جی که بی چیکرن جی پارتیین سیاسی روشن بیر نویسکار سازیین سویل کسین قبولبار این روسپین جواکه حتی سروک عشیر جوانا شاندک بی چیکرن و لآلی که معصی رونین لآلی دجی دولتا ترک رونه راستیا و مسئله اوه یعنی که اگر ام خود تسلیمی وجدانا وان پارلمنترین ترک بکن ام نکارن تشتکی بدست بخن باش مثلا دستوردانا دربا دا جی از خوازم بیجم دستوردانا دربا نینه پرسا کرد دستوردانا دربا در نخستیه پرسا کرد بسری خو اوا 200 ساله دولتین داگر کرد دخوازن کردا تنبکن به تایبت ترکیه لسر امها و انکار هاتیا آوا کرن اوا 100 ساله که بوی آوای تردگره دخوازه کردا بفتسینه بقدینه لی کرد هیجی با آوایی که لبر خوددن ام هیوی دکن بحثا گاوین ارینی تیکرن ام هیوی دکن که گاوین ارینی بین آویتن ترکیه با آواکی دموکراتیک تبگره مافی ملت کرد این عاجل از خوازم اما بده گوتنا وانجی بیجم یک جه دوی که مافی زمان کردی که به زمان پرورده و زمان فرمی قبول بکن که ملت کرد وک آنایاسای دا ناوی ملت کرد در باس و بیجن که ترکیه فلان ملتا پیکته ناوی ملت کرد در باس بوه و دیسا ام دخوازن که او قد خیال پارلمنت و ترکیه که لسر ناوی کردستانه و لسر زمان کردی هاتی آوا کرن او رابه و دیسا ام دخوازن که او حبسین زندانیین که سیاسی که به سالانه ده حبسان دانه بین بردان اویا دست پیکه برای دست پیکه بکن که ام جوان باور بکن که ترک دخوازن و مسئله به کردان را چاره سر اوجلان بحثویه که دکت بیشه او آمده پینگاوین ارینی جی باویجد و درباره دو بانگوازی جی دکه و بحثا و یعنی دست پیش خریا بخچلیو یا دولت جديدة للسرفيه كي هون شد بيجن الخادنا تجيرة شيء تتجي جوي قوتنا فهم دكي نها öcalan durda dveje em de peş da az em bejin peşniyarên me çine em wana peşkeş bikin hatta niko mervî nevîne mermî nikare pir zêde tiştek bêje lê bi tenê ez yek tişkî dibêjim dewlet Baxçelî û partiya xwe hatta îro tiştê ku kirine yani em bêjin partiya wî
êrişî Kurda kiriye ku çima Kurd bi Kurdî dipeyivin. Çima Kurd kulama bi Kurdî dibêjin. Yani êrişên wisa bi dehan bi sedan êriş televizyonên we de jî hatine gotin. Yekî bi vî awayî behsa tiştê bi xêr bike bi rastî meriv di şüphê da ye. Ez wek kes jî o em wek partî jî em di şüphê da ne. Yani Devlet Bahçeli wê çiqas demokrat ve wê çiqa demokrat riya demokratîzekirina Tirkiye veke. Xuyayek o devleta Türk cardine dibêm xitimiye li rojhilata navîn xitimiye di nav xuda xitimiye dixwaze ku rêkê veke ew rêw vekirin en riya erzan ji wan ra jî çi ye ku bi Birêz Öcalan ra rûnên o em bêjin li ser berdana wî û li ser berdana hin hepsiyan o vê meselê ew bikin o li Rojavayê Kurdistanê jî Kurd diya xwe nevînin. Yani bandora van gotinên Öcalan û ev hevdîtin bi nerîna te li ser Rojavayê Kurdistanê wê çawa be? Niha Rojavayê Kurdistanê wexta ku li dihokê hevdîtin di navbera peyê de û tevdemê da yan jî peyênekê da çê dibû bi serperiştiya Rêzdar Kek Mesûd Barzanî ew dem rêkeftinek di nava wan de hat îmza kirin. Ger ku ew rêkeftin heta nîvê gavê cî bi cîbûyî viya Devleta Tirk nikarbû têketa Efrînê û girê spî û serê kaniyê. Van karesatên mezin nedahatin serê miletê Kurd. O îro ew ê Kurd yek hêz bûna, yek şandekî bûna û wê biçûna Şamê û ez bawerim ku ew ê statûkî ji xwe re bistendina. Lêbelê wan ên ku nehiştin ew rêkeftin cî bi cî bive ewana rêl pêşiya vê meselê girt ew o îro milletê Kurd perçe perçeye hê jî dikin nakin nikarin werin bahev. Gelek pirsgirêk di nava wan da çêbûne. Rast e. Yani wisa rihet nîne. Lêbelê dîsa jî em dibêjin bira milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hemû tişta deyna alîkî îro fersendek mezin hatiye berderê wan bu wê fersendê bi kar bînin û şandekê hevbeş pêk bînin bi yek dengî herin hemberî rêveberiya nû a Şamê. Ji vî pêva riya wan tune, bi rastî tune. Ji vî pêva rê ew ê felaket ve. Ez di wê baweriyê de me û hêvî dikim ku ew rê cî bi cî bive û here serî. Piştî vê hevdîtinê û piştî vê daxuyaniya ku hate dan Birêz Henîfî. Wê paşeroja proseya nû ya aştiye eger em behes bikin li Bakurê Kurdistan û Tirkiye wê çi be? Wê rêboyê xweş bike? Yani em dibêjin xwezil dewleta Tirk demokratîze biviya rêl pêşiya me ve biviya me bi hêsanî dikarbiya siyaset bikira bi navê Kurdistanê van partiyên heyî li ser me wek şûr mehkeme li ser me sekinandiye di heqê me de dawe ve dikin van tişta rabûna û zimanê milletê Kurd biviya zimanê perwerdeyê û zimanê fermî û me bi rehetî dikaribiya xebatên siyasî bikira mafê jinan, mafê zarokan misoger biviya di anayasayê da navê milletê Kurd di anayasayê da derbas biviya navê gund û bajarên me li me batana zivirandin û me wan navê xwe yî resen ê bav û kalên xwe bikarbaniyana yani em viya dixwazin lê dewleta Tirk çiqas ji viya re hazir e em di wî warî da bi rastî gelek pirs serê me da hene. Ez nebawerim ku dewleta Tirk hema wisa bi hêsanî van mafa bide Kurda.
ئەوێ دیسا بێژن ئەوێ بێژن وڵاتێمە ئەوێ پەرچە بە ئەم نادن وێ وسا بێژن سیلاح di destê wan daye hêz di destê wan daye nadin û em jî ji hevdeketîne me li Bakurê Kurdistanê ji xeynî ew hêzên partiyên li derveyî PKK me jî me hêjî aliyekî mihetabiyeta ku Kurd bêjin em filan tişta dixwazin yanî wexta ku ji Birêz Öcalan û partiya wî dipirsin divên em biratiya gela dixwazin em demokratîzebûna Tirkiye dixwazin û ew lêbelê rast rast di sahayê da di realîteyê da milletê Kurd çi dixwaze rast divê îndî gere navekî li wî bê dayîn di wî warî da kêmasiyê partiyên siyasî ên li dervayê PKK û Xudaparê li derveyî ê derveyî wana bi rastî ew pirsgirêk heye divê ku aliyekê xurt bê avakirin li Bakurê Kurdistan. Gelekî spas bo te Birêz Henîfî Toran berdevkê Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji Amedê Tumêvanê me bûye.